Biyag ti tao. Agawid ta ka din, tatang? Madamdama anak ko. Tagda pa urayan ta. Paumay ka nun. Itulod ta pa balay da. Ni ka di man nun antihana ti urayan tayo, tatang. Minalum nga urayan tayo. Minalumot nga itultulod yu balayda. Wan anak, ta sayang mo ti pagarkila na iti pagluganan na. Iso siyak lang, ti mangitulod kan kwa na. Ta kaasi mo Ramon! Oh, ang tamad gaya man. Naimbagtadakan. Ala, aglugan kan. Ta itulod da kan. Sika nalipatam samot ng tekarim kanya. Kunam nga agbuya ta iti sini italav. Ayaw na niya. Kasano nga kadwak mo ti anak ko, hana. Ang paano ipabigatan? Alaman laangan. O sige, agawit tayo nga rodan. Dumagas kayo pa iji balay ha. Ta iji kayo nga ag-dinner. Well, no problem. Basta si kahana. Ala, lumugan ka nga rodan. Okay. Agtugawak diti abay mo ha. Kaya't kung amin nga agab-abay ta, bayat ti panagmaneho. Okay. Kaya't ko, ha? Wala. Umay ka nga rodan, hana. Mangan kan asik ha, Meli. Apay di ka mabisin? Kwa, Di mo pilitan o di na kaya. Amang nabusugan, bakit? Apay anyat kinan mo aya, Meli. kwa nanang. Wala ni tatang. Nagadulang arudan tikinan na itay iti balayda na ama. Kasla mabisbisinan pa laang. Ala, ingkay tisilan mo no di ka pa'y mangan, siga Meli. Di nakbuya na kasta. Sige, tatang. Apay anarabian kayo anagawid. At ka di manandang arkilakin ka? Adang arod bakit? Amne, inutang naman ng tarkila ko matitaksi. Di ka man Ramon. Ti kunamkit di. Babae manen, tinangarkilakin ka. Isu nga awan man bayad mon. Ni bakit mat... Talaga mat. Ay, di ka agararamid. Nagkari ka kanya ka di mon aramidin ti kas iti inaramid mo iti kalabas. Kinunam ngagbalbaliw kan. Huwag ka di. Jakmut na lipatan day takit. Bakit? Ipalpalagip ko laeng. Tane, minalamot lang nga adamang arkilaken kan iti libre. Ha! Di ka gararamid. Agam amutan. Ammo kun ti style mo. Meli, ibagam ti agpaiso kanya. Napanan nyo ken tatang mo iti rabii. Apay anarabian kayo man na nagawid. Kwa nanang. Ibagam ti agpaiso, Meli. Di kaglibak. Pangaasim, anak ko. Kwa. Di magas kami iti balayda nana, ana. Ta intulod mi ngamin. Nangan kami pa ijay, Ha? Asino ahana dayta? Jak kumakayat nga ibagati agpaiso. Tadyak kayat nga aga pa kayo kan ni tatang. Jak ngamin kayat tiraramidin na nanang. Anya nga aramidin na? Nabayagan nga itultulod ni tatang da dya babae iti balayda. Kat very sweet da iti tunggal may sa nanang. Anya? Isuti ko na ti anak mo! Agap pamaninda nanang kan tatang. Iti pain, Ramon. Kunak tupay Apay ngamin nga saan nga agsarsartin ni tatang agbababae.
Babae ka na yun, ti pagapapaan da kan ni nanang. Awan ti no nga aramid mo. Abot-buti nga tunggal aga pa dadagit ti dadakkel. Awan ti aramid mo. Nanang! Gusto ko man! Ramon, agpagpakaasi akin ka. Agbaliw ka kuman. Tapno awanan ti panggapuan ta nga agapa. Maasi ka kuma iti anak ta. Isu ti maapektaran iti kanayon a panagapa ta. Ay, Saan tamat nga agapa ken? No idyamon ti panagbababaim. Amangan no maadaan iti sakit ti anak ta. Gapo iti kastoy nga aramid ta. Awan lakat agapa ta. sika matlat mga apakanyak kat mari. Kas iti kinunak. Saan ka nga apaen? No saan mo't la agapo iti aramid mo? Ti kinababaerom. Sige, bayam, tapilitak tagbaliw. Kas taman ti imbagam idi. Kunam nga agbalbaliw kan. Nga makaduming gulat na palabas at damanan sa bali a babaim. Saan itan? Bayam, tay karigata kong tagbaliw. Idya akong tagbabay. Agkidamak, nadamakitak a babay. Tapno saan akon amasulisog pay. Ay, dayjayon ti taksi ni tatang. Inak agluganan. Magpanglo ka talaga, Meli. Agtal na ka man, Ramon. Sa bali manon a babae iti kadwa ni tatang ang nakatugaw iti taksi na. Tatang! Agawid tayon! Nay, adda ka gaya man ako. O sige. Omega, tay palugan ka kin ni Rudy Apada ka driver. Isundi mangitulod kan ka gagawid. Agbiyahe akpay ngamin. Meli, di ka man nagipulong iti nama. Tapnosan kami nga aga pa, okay? Tatang, Ano na? Omega, mayan da kontemplete mga gawid. Agpay tulod kan kin ni Rudy. apengin sardeng mo ti taksi, Tata Rudy. Amo ka mabising ka. Iso nga tapay mangan. Ay, saanan tata? Nakababain mo't. Ay na, di ka di agbabaig. Malasan ko. Ala, bumaba ka. Tinta mga di sa restaurant. Sa akin to itulod nga agawid no madamdama. Dan, Sige. Da kayo ti makamu, tata. Anya, nabusog ka di? Uwin tata, nagimas ti inorder yu amakan. Agyaman na ka? Di ka yaman. Tapno libre kan tumanin, Meli. Nakababainan, tata. Eh, di ka kadagbabain. Agam amo kami itamam. Iso nga awan tarong mga pagdanakap. Takasla anak kami tayo, Meli. Tata, Ewan gayam. Ito kwartam, Meli. ni, apay ngay kanda kiti kwarta ngay, tata. Sana, nakababain. Laki Jane, awato mo, Meli. Tulong ko kan galeta. Allowance mo, yes, kulano. Alam mo, kaya itulot ka niya balayo, balasan ko. Sa bali man na babae, tinakita kakadwa ni tatang ni Jailugan, nanang. Anya? Ay na! Talaga nga awan pa nagbaliw day nga amam. Ha? Baybay amon. Nauma akon amang bagpaga iti amam. Iso abaybay amon. Ha? Aklo naklatan tigasat ko. Talaga siguro agasat ko ti sukat ti asawa na. Talaga siguro akasja yun ti ugali ti amam. Na ito lang nangaminan ti kasjay nga aramid na. Nanang, Aramidin na latan ti kayat na anak ko. Makaamon iti biyag na. please, nanang. Saan kayo kumangagsina kan ni tatang? Diyak kaya ta marakrak ti pamilya tayo. Anak ko. Isyak mo ti agpakpakaasi.
Nanang, di mo sinsinaan ni tatang. Tadyak kaya't ngagsina kayo. Ngagsisina tayo. Ipagpagapukken ka, anak ko. Iso adi ka madanagan. Saan ko asinaan ti amam? Lukas ta. Adamanan pa pa na, Ramon. Wan, Mang Rudy. Atay tulod ka, pasahero. Arkilan nak. Iso si kaman pa ti pakiluganan dyan ako. Kaslamok man ang tipa pa na, Ramon, pre. Tagtagari ka dilatan. Lalaki ka. Iso nga amok ang maawatan nak. Ala. Di mo pa kadanagan di anak mo. Tasya akong di makamamang itulog yung kuhanay di balay yung pre. Mili, agbusog ka. Well, ibusin tamin in order ta, ha? Un tata. Nabisinanak ang naggapoy di paggadalan. Kasta, mangan kayo tato. Tapno lumukmag ka, nagkutong ka. Diyak kaya't ti lumukmag tata. May mahit-mahit lang no lumukmag ka masit, Mili. At adla pumintas ka man. Ay, kasta ka di tata. Well, awan gayam, ada ginatang ko arilo. Nakita ka nga awan rilong. Iso ngayong gatangan ka. Ha? Ala, nakababainin ka da kayo tata. Asa pulam da ito, iya pagkatalan nyo. Na, isuot mo man, takita. Sige tata. Uy, eksakto kanyak tata. Wakto, matapagbagay oh. Magustom ka di? Uwan tata, nagpintas. Ha? Ay wanam da tarilawan. Remembrance mo kanyak da tamili. Uwan tata, kat agyaman nakmanin ka da kayo ah. Awan na nyaman na, nakong. Kan, okay. Kwartampay. Ha? Ikandak manan iti kwarta tata. Well, tapno at dapakit manim. Di mo latan ibagbaga kada tatang, kailangan mo nga ikan kayo ti kwartam ha. Kwartam day tayo di makalawas. Ikan kanto man, no may alawas. Mele. Meli, apay anarabyan ka man na simmangpet. Naggapuan man na ya. Kwa? Nagpractice kami dyan school nanang. Practice iti? Practice iti kanta. Ada ngamin program mi into next week. Awan na. Ang alas 11, tirabi eh. Grabe mo't day ta practice yun. Apay, rinabi iti pa nagpractice yun, Meli? Un nga rod. Abay akas lapag duwa-duandak nanang. Ha? Apay, ti amoyo. Agbulbulak-bulak. Nagpractice kami. Kunak lang nga roden. Ha? Meli! Kasarsarita ka pa ilang! Meli! Mga payakas jay mo dun, di pa nagsungsung ba't ti anak ko? Okay, honey. Bye. I love you. Talaga nga awanin serpik nga asawam, Ramon. Kaabay nak dito'y kama. Ngam nagturad ti rusok mo ang makisarita iti babaim iti cellphone. Ay na. Di ka pala na iruam kanya kaya, Mari. Masit pala ti anak tayo di. Kastuyin daraming ko. Kanam mo mat. Asipod baruak. Kat agrurutap dagiti nobya kidi. Sana ya. Ha? Awanin limod ko ken ka, Mari. Kat no di ka makaanos, nawaya ka ap pumanaw. Saan ka alapdan. Grabe ka, Ramon. Basol ti kastangar aramidom. Ay na, basol no basol. Anya nga rod kat kastoy nga rod matibisyo. Awatan naklatta ka din, bakit?
Uray, tas si kamot lang tati original. Saan kamot abang panawan? Saan ka nga isuksukat? Ay na, uray agsangsangid ka dita. Di nakmalapdan iti kahit kung aramiden. Ramon, kastoy ko kadilatan, aginggat inggana. Tiyak sang sangit nga agpakpakaasikan ka. Kasi di ka nayon ko nga iba nga bakit. No saan ka amakaanos, nawaya ka pumanaw. Sinaanak, saan galaplan? No saan lang nga gapu iti anak ta, nabayagan na pinanawan ka. Gamaas siya na kiti anak ta. Di na kaya tamarakrak ti pamilya tayo. Isungarod ako nak, nga awaten laklatan. No di mo kaya't amarakrak ti pamilya tayo. Nasaya tadakan, Ramon. Ada nang ragila kanyak. Iso na rabyanak mari. Awan bibiyang ko no sa dino tinagapwam. Ni Meli ti pagdandanakak. Ha? Apa ito anak da? San pa'y asim mangpet? Kat dis orasen ti rabii. Anya? Awa gamit ti cellphone na. Diyak makontak ti cellphone na. Anya? Napnapanan na ngayon. Kanayon ang marabyan ni Meli. Ngam ita ti kaladawan na panagawid na. Makapadanag. Apay akastutar aramidam. Inawagang ti teacher mo. Saan mo't gayam apod no? Nga agprak-practice kayo ije pagadalan. Ha? Apay, sa dino ti papanam, Meli? Ibagam tagpay so kanyak. Tano saan? Tano saan anya? Kabilindak? Pagtalamundak? Sige, pagtalamundak no kasta ti kayat yu tatang. Ha? Nene. Apay nagtangsit ka sumusungbat, Meli? Ha? Nukas tamot lang. Agsardeng kalangin nga agkatal. Wen! Talaga adyak kayatan di eskwela. Tamabain akon nga eskwela. Ngamin! Masikuga kon! Kanya? Masikog? Ang danlobium? Wen tatang! Nabayagan na? Katiso aka na yun na kamarabyan? Taiso ti kakoy kuyog ko iti rabii. Anya? Ibagamitin opium. Takayat ko makasarita. Sige! Ayabak dito'y balay, tatang. Ha? Ne, Rodi, nakaumay ka mo dito yung balay. Uwanta. Tatang, nanang, ni Rudy ti ama to'y inawak. Anya? Anya? Awanan kay tibayin, Rodi! Apa naramid mo ka straight na ako? At dan asawam, yung ginundawayam tiyan ako! Saan nakaginundawayan ni Rudy, tatang? Ada nagkinaawatan mi. Anak ko! Apay at tinutupam ti adda asawa na! Addan pamilya ni Mang Rudy! Nagpuskol ti panagrup-rupang nagpakita ka na kami. Kalpasan tinaramid mo, Rudy! Pakawanan ako, ma. Diyak pagtalikod ng tisikog ni Meli. Agsina kayo! Talusan! Durugak dya asawam amang idarumken ka, Rudy! Ala! Tapno awanan ti Riri. Sige! Sinaakon ni Rudy. Basta suportaran na ti anak na kanyak. Agsinatan, Rudy. Anya? Nanang, masikugak. Anya? Manan? Apay, asino man ang tinubyom, anak ko? Nakabalod ang tinubyok, nanang. Imbalod da di na minsan nakalman. Anya? Tapay? Natiliwan nga agar aramat iti maiparit nga agas, nanang. Anya?
Apa man na makapagpasngayak. Aga brudak nanang. Jakon kaya ti ag-eskwela. Isu nga, aga brudak lang nanang. Maturog tamatan. Tanapaturog kung dagiti apu ko ta. Apay ngagluluwa ka. Siya anak lang amin kan ka, Mari. Kasta mo iti anak ta, kan ka na kita po ko ta. Ha? Basol ko. Napay kasto din nagtungtungpalan ti anak ta. Imiling anak ta, tinagdasalan. Ti kinababayro, kiti kan labas. Mari, Ramon. pakawalan ako nga bakit. Labiris ko nagitibindot ko. May karik. Diya kong sumyan tisikot nga ramid ko. Tadyak kaya't amay tulad na kita po ko tayo tinapasaran tinana. Nag-unagit basi ka babae na kita po ko ta. Ramon. Agyaman ak ta naka-Ameriskan. Ay ayatin ka. Isu ang mapakawan ka. Ken no saan ka ang mapakawan, edi pa'y dako maapinanawan ka. Ang yaman ak, Mari. Kat tulungan ka amang patakil ka na kita po ko ta. Tadakit nga ron ija abroad tinata. Wen lakay. Kat ikararagan ta dya anak tayo dya abroad. Asapay da kuma, tanakarad ka da kanayon. Ken sapay da kuma, tasaanin na pasulisok. Tapno saanin na maulit tinapasamak ken ko ana. Uwan. Ikararag ta. Asapay la kuma. Tabakasarak matan iti lalaki ang mga yatken ko na itinapudno. Kat may bilang lang to kas pudpudno nga anak. Nagita po ko ta. Mari. Abay, awanan plano ang makiasawa na ko. Awanan tatang. Diyak kayatin ti makirelasyon. Dagitilatan anak ko ati pangibukbukak iti atensyon ko. Ken saan mo't lang nga asawa ti mang parparagsak iti may sa tao. Naragsaka kun. Taaddan duwa nga anak ko tatang. Kunakit dinod na amumiya abroad anobyo. Adu ati agar aram tatang. Ngaman jakon. Ipapas ko kit din ti agbakasyon. Tagsubliak manen ijay abroad intun umaya bulan tatang. Uwan na ko. Kat pagawanan na ko ma. Gapo iti matingaramit ko iti kalabas. Naundaya panawan, pinaspasakitak tinam. Gapo iti panagbababahay. Ay na, lipatin yun dayjay tatang. Tinapatag, nagbalbaliw kayon. Kat, pakawanan da ko maamo tatang. Ngamin, nagbalik na kasukir kada kayo iti kalabas. Ala, mga barwanan tayon. Wen tatang, ket kidawen tayo ti panarabay ti Diyos kada tayo. Tapno nasalun at ken naragsak tayo akkanayon. Biyag. Di tao. Melody anak, nakasukat kan? Wananang. Naisagana kung tibalon mo anak ko. Ingka agiskwilan, wan. Wananang. At damot tantay danom mo dita, wan. Kantay meriendam akamute, at daamin nandita, oy, wan. Wananang. Thank you, ah. Alamapan ka na anak ko. Tapno saan ka amala daw iti pagadalan niyo. Ingka urayon ng dagiti kakadwam iti arubayan. Tapno adda kadwam amag na ama pa nag-eskwela.
Sige, mapanak nga rudan, nanang. Intayo mga nen. Wen, mapantayon na. Oops! Saan da ka akadwa amangan, Melody? Ha? Apay, anyat sidam? Kwa, ugot ti kamuti, Laika. Yaks! Kadiri. Dagijay padam abulbulong ti sidana ti pakisangwam. Di ka makisango kada kami, tanaimas ti sidami. Pasig akarne ti sidami. Sige, inkay jay, ha? Nagbangsit ka pa'y mat. Naimbag lakit din ata ada ugot asida kita. Idi kalman, asin laeng ti sidak. Kadiri. Ngamita, andan ugot. Ay, amanda. Naimas ti mangan, nada sidaan. Ay, nagimas ti sidam. Uray sa andak akayat dalay ka akadwa, ayos laeng. Tamabsugak matlatang nga uray awan kadwa ka mangan. Melody anak, pasensya kan ngamjak ka ba ulan timang paadal kan ka iti kolehiyo anak ko. Sapay kumata maawatan na anak ko. Amumat asisyakla ang amang isaksakad iti panagbiagda anak ko. Kayat ko ti makaeskwela, nanang. Ay, anya nga rod nga iti aramidan ta anak ko. Awan mo't mabalin a pagutangak dito lugar tayo. Uray kasano ti ayat ko amang paadal kan ka. Ngam awan mo't nga rod mabalin ko anak ko. Nanang. Iso nga agsardeng kapaylaang nga agiskwelawan. Agurnong tapay iti pagadal mo. Tulungan nak nga agtrabaho, tapno makaurnong ta. Okay laang kan ka, anak ko. Wanan nanang. Damag kong agbirbiro kanon ni Sergiano iti katulong da. Padasek man dagaplay kadakwada. At dati anak na iti paraangan da. Ay, Laika, balasang ka. Apay, Adda ka din ni Papa, ang balasang ka. apay ni Papa. Umutang ka? Ha? Awan maipautang na kan ka. Ta saan nga papautang ni Papa? Kadagiti mamirmiraot akas kan ka, nana. Ay saan? Jak umutang, Laika. At dala ko maibagakin ko na balasang ka. Mabiit na ang tayabak. Di ka umunag. Tabawal ti dungrit dito'y balay mi. Ay, nagsupla damot day ta kaadalan ti anak ko. Nagalas ti pa nagsasauna. Nasaya tay may kami na. Talaga kasapulan mi ti babaunan di ti balay. Ngamin, nakiasawan ti sigod na babaunan mi, kahit saan na nagsubli. Ay isya kun asar ti alaan nyo nga agkatulong kada kayaw. Sige, kan mangkita ka man iti may sapay akadwam. Duwate ka sa pula ka babaunan. Tande, marigatan ka no awan kadwam. Nalawa to'y balay adalusam. Adamaya ba makadwam? Kwa, jay anak kun Sergiano. Manutawan na. 17 na, sir. Uping pa ya. Jagtawan iti 18 pangato Tane, narigat no minor de edad. Amangan no madaksanak. Awan mo't lang amin ar-aramiden na ijay balay, sir. Saan nga gis eskwela? Saan, sir? Tadyak pa'y na enroll, taawan pagadal na. Anya. Ayabam to dito'y balaman. Takasaritak to, ha? Ha? Agpaiso, Sir Jano? Pagadalan da kiti kolehiyo? Wan, balasan ko. Ano kaya tiyo ti kondisyon ko? Ngay karoyo iti inam, ti panang paadal ko kan ka. Ay, uwan, sir. Mayatak itid ay ta. Ay na, kay kayat kun sir. Tapno makaadal ti anak ko. Agyaman ako na'y kada kayo, sir. Awan na nyaman na. Basta say-saya atam ti agadal,
Tapno saan na masayang tibannog to inam. Wan, sir. Ikari. Papa, apay ang pagadalin nyo DJ ang melody. Ha? Nagswerte matan ngay no kasta. Iha, ikaro ti inana ti pangpaadal ko kan kuana. Kat, dito'y balay nga agnaid ni Melody, Papa? Wen, stay in da iti inana kas babaunan. Anya? Sana libre ti gastuek apang paadal ka ni Melody. Bayadan ti inana, anak ko. Hello, Mama. Bagbagaan nyo man ni Papa. Apay, iha. Adda ngamin kayat natulungan nga gadal. Anak ti babaunan. Aniya. Ay katbayamano kas tati kayat nakaramidan. Awan bibiyang ko dita. Apay kasta kayo, Mama. Tunggal aday pulong ko may papankin ni Papa. Kasta ka na yun ti isungbat nyo. Awan bibiyang nyo. Ay na, makumikumakiti trabaho dito abroad. Ado, ti pa ka-stress ak ditoy. Isa mabalin ka di, iha. Di mo na yunan, ti pa naka-stress ko. Please. Sige nga, Rod, Mama. Sige, tane. Ado, peramidak. Bye. Bye, Mama. Apay ngamin apilitam ti agadal. No awan pagadal mo, Melody. Ha? Agraraman ka matanya. Kaya't kumati makalpas iti panagadal na, Laika. Ay sus, nangina ti mabayadan iti college. Agkatulong kalat na nakanayon, may mayat pa eh. Adamat arapaap ko iti biyag, Laika. Kaya't ko atulungan to ni nanang ko. Tasyakla ang ti makatulong to kan kuana. Agraraman ka man. Para lang kadagiti baknang ti makaadal. Saan para kada kayo amamirmiraot? Papa, di yung lipatan di allowance ko ha? Neh, kahit itid kulay di kalban iti allowance mo Sa baliday di Adda pangusarak iti kwarta, Papa. Gumatangak iti jacket kun bag ko. Kagat-gatang mula iti kagawaam, idi na panalawas. Naumaak kadagi jayan. Anya, makalawas laeng naumakan. Sapay nagngingina dagiti gat-gatang nga makawas mo. No nangina, original. Napintas, Papa. Ngam no nalaka, lokal. Jakla pagan ano tiyang garamat itilalakaan na gamit. Suruam ti aginot. Saan anasaya at tinabarayo boy a tao. Estudyante ka pa lang, hanggang grabin, ti panaggasgastos mo. Ay na, Papa, di kay kadi madanagan. Tainton may sa akton a doktora. Siyak tumitin timangtad iti kwartayo. Kan bayadak tong amin agastos yu kanyak. Tapno awan maibagbagayo. Saan man na day tabayad-bayad ti pagpagamlay ka? Tikit di pa nagadal mo ti into na rem. Agadal ka ana imbag. Kat, anyat inalam a kursom, agra? Ha? Oh, apay, di mo kaya't tiawag ko kan kang agra? Pudnomat nga agra ka. Agra naman. Laika. Anyat kursom ko na. Kina maestra, Laika. Sika, anyat inalam a kursum. Kina doktor. Anyat serbita kursom iti kursok ngay. Naimbag ti kursok tapang mayaman. Sika ngay. Saan na balen Tinapatag, makalpasak iti panagadal ko, Laika. Makiasawa ka kit din. Say-sayangam la ti kwarta ni Papa. Ha? Yala anak man kit di ti meriendak. Mabisina. Uwan, Laika. Di mo man sang kabalikas tinagan ko. Apay, close taya. Tabas tabir nga birngasan naklatan. Ha? Alan, darasam tagunay. Taadda pa'y ipaaramid ko no madamdama. Oh, adtoy anak, ipadas mo, umanaykan ka. Nangalaan niyo iti dahi ti abado kan bag. Wow, nagpintas mo tandag ito'y nanang. Inikanak ni Sergiano iti kwarta kanak ko. Ket napang ko ingatang iti wagwag abado kan bagmaw. Ala,
Nagpintas mo ti ginatang yun. Amaw no sagmamanod a kita, anak ko. Manungay, nanang. 35 day tabado. Kun itilaeng day tabag. Ala, natsambaan yung aruda, nanang. Uy, type ko launay ti ginatang yo. Masukatan mo't lang ang jabag ko. Thank you, nanang, ha. Awan anyaman na anak ko. Basta gadal ka na imbagwan. Uy, nanang. Kat numakalpasak tun iti panagadal ko. Saan kayon to na pagtrabahuan? Tasyak tun tagtrabaho. Para kada kayo. Adto yung tigatas mo, Laika. Idi sumlat ta di talamiseta. Uy, Laika. Nagragsakan sa ita Melody. Apay, anyat pa karagsakam. Awan, Laika. Anyat pa karagsakam kunak. Apay anaisem tirupan ita. Kung amin, kabarbaro tibado kan bag ko. Usarak inton bigat no mapanak ag klase. Apay, sagmamano tibado kan bag mo. Saanan anas ka na mamuam, Laika? Kababain. Sagmamano kunak. Ay, kwa, 35 tibado, kan 80 pesos tibag ko. Natsambaan nga ron ni nanang ko dagi dya agamit ko. Anya, dayta ti pakaragsakam Melody. Ha? Yaks! Nakalaklaka. Ha, grabe kami. Nagrabaw gayam tiraragsakam. Ha? Kunak man lano 3K, wano 5K ti balor dagita. Ha? Nonsense. Hay, kas kalaubing. Siguro, no gumatang ni nanang mo itilalakaan at tsinelas, kas taunay aragsak mo anya. Kat uwan alay ka. Kasta kami ngamin amamirmiraot. Taidi ubing kami. Wano ubingak. Dandan ni Jack pa'y makatsinelas. Kan amumot asako ti bag ko idi. Wana, amok dayta. Nagmursang asako ti bag mo. Uwan lay ka. Iso nga ita makagatang kami iti bag. Wano anya pa'y di ta kagawaan. Maragsakan kamin. Tasaan mi an napadpadasan ti kasta. Ano sa inyo ata nakurapay kayo kat nga ron? Siguro, sadot dagiti dadakkel mo, iso amamirmiraot kayo. Saan mo't Nasapa ngamin anatay ti amak. Iso nga agmaymay sa ninanang ko amang isaksakan iti panagbiag mi. Kan talaga anarigat ti panagbiag mi. Tawan sa ni Kwame. Iso nga ita. Kas kayla agraraman nga agina, tamairan-ranod kayo iti kinabak ng ni Papa. Ha? Agraraman kayo at talaga. Ha? No siyakla ti mapatulok. Diyak kayat apagadalan na ka ni Papa. Manang gundangway kayo. Laika, di mo samot us-usaran dagiti abadbadom. Saanan, Papa? Na umaak dagitan. Ited mo ni Melody ta nakawarala iti silid mo. Ay saan? Nagswerte mo tanday di babae. No iso ti mangusar ka dagita. Kat nung ninginaan amin agamit ko. An mo ngay nga rod, no di mo usaran. Sayang, Ay, basta. Isubliyo iti nangalaan nyo. Taidulin kunto dagita. Itad kunto kadagiti gagayim ko. Saan kat aday jay a Melody? Ha? Nagswerten ngay no pagusarin nyo iti nginginaan na gamit. Day rut-rut ti itadyo ken kwa ta iso ti bagay na. Laika, saan anasaya at tikasta nga ibagbagama? Aglablabas kan. Natangsit ka una yan. Masuro na kaming. No apoy apag-adalin nyo ti saan nyo mat akap-kapin ano? Sana libre ti kwarta gas-gastusan ni Melody. Sweldo ti inana na jay kas babaunan dito balay. Ha? Basta. Diyak kayat ti kinaagraraman dagi jay nga agina, Papa. Period! Papa, agsardengaksan nga agadal. Anya, apay manan. Kasla na bambanugan ti panunot ko. Kayat ko ti ginana. Ang sayang titawan. Kanayon ka ngagsardeng. Kita man, graduating ni Melody.
Idinto ta si ka kat second year college mo pa'y laeng. Takanayon ka mat nga agsardeng. Makapa-stress mat ngaming tag-eskwela. Agadal ka kit di. Ano sa man Di ako? dak kumamit pilitan, papa. Ah. Nabanugak nga ron. Ituloy kong tumanan ano makainanaa. Anya. Ay na, umadanin ti pa nagturpos mo, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Sana napupuutan ti Aldaw. Graduating at kaya man. Wen nga raod, ay na, nakaragragsak ka anak ko. Makasangitak itinakaro a kinaragsak ko. May sakanton a profesional, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Iso nga agyaman tayo iti Diyos. Tamok nga iso tinangi remedyo iti amin. Tapno makaadalak. Wanan ako, kat inton addanton trabaho. Di munto ko malipatan ti agsubalit iti kinaimbag ni Sergiano kan ka. Wan. Uwan, nanang. Hello, bakit? Apay nga ita ka lang nga umawag. Nabayagan nga ururayak ti awag mo. Agawid ako ni Timabiit, Jano. Kasta. Kano? Anyapit siya, tasukunan kay di airport. Sanan. Makawayasak. Kana mga nusan adita ti pagdiretso nga agawid. Anya? Papanam nga ron. Ay basta. Ibagak to. Sige, bye. No, kasta. Ag for good kayon, mama. Wen, iha. Agawid akin to numaya lawas. Ngam di mo ibagbagakan ni Papa ma. Tipit sa nga imbagakan ka. Ha? Taapay, mama. Basta di mo ibagbaga. Si kala ang tinangibagak. May karim ka di? Siguro, kaya't yung asorpresaan ni papa niya. Basta di mo ibagbaga. O sige, bye. Bye, mama! Papa, kuna ni mama ajak ka no ibagbagat isa sangpat na. Ngam no jak ibaga, awan kadwak amang sukon kan kuha na ije airport. Apay, kaano asumangpet? Inton umay alawasan, papa. Kayat na kayo siguro ang sorpresaan. Iso adi na kayat nga ibaga kada kayo. Ngam, da kayon to ti kadwak amang sukon kan kuha na. Iso nga ibaga ko na. Ay, unay lakit din dyan nam. Kaya't nagmasorpresahan ha. Sige, sabatan tanto ni mama. Amo ka din ni mama, masyak te kaduam dito airport ita. Saan, papa? Jak imbaga. Iso asigurado ang masorpresa mat ni mama. Anya? Dayjayan ni mama, papa. Sino di kakibkibin na lalaki? Dagitawanan bain. Relax, papa. Ang mga nukaanak na anakagiddan na anagawid. Takatawanak sa lalaki akadwana. Jak la siguro mabigbig. No asino di kadwana. Mama! Come on, honey. Pumanaw tan dito. Mama! Mabit na! Dagitawanan bain. Makitam. Kabit na dayjay alalaki lay ka. Apay anaaramid ni mama ti kasyay. Makaumotib. Agbiyaga. Nabartak kayo manan, papa. Inaldaw nga agbartak kayo. Awan, sir, bitibiyag ko. Nauma ako nagbibiyag, anak ko. Diyak mo't pinaspasakitan, tinam. Awan, timati ngayon, naramit ko kan Juana. Nagsingsing puta, kabayatan, tikada na jabrod. Ngamanyatin, subad na. Ala, huston, papa. Aklunan tayong tinaramid ni mama. Tagdandan na dan itilalaki na. Sergiano, agintinom kayo manon agmaymaysa. Awan, sir, bitibiyag ko. Sir, aywan gayam, sir. Inton bigatan ti graduation ti anak ko. Dumaray kayon tukuma. Nakayulatan.
Awisan nyo nila kano kayat na tayo suti ka duhayo. Sir, pagyamanan mo iti ado at tulong niyaw. Agsubalit kami to kada kayo, sir. Saan? Saan nakagsing-sing, Ermina? Iso abay-bayam da ita subsubalit dita. Jak masango. Da kayo latan ti mapan. Ha? Sige nga, Rod. Da kami latan ka ni Nanang. Naragragsak kumamot lang no da kayo kan ni Papam amang saksi iti panagturpos kon, Laika. Taapay pa lang. Kayat mo tagpasikat. Tanakalpas kan iti panagadal mo. Idin to tasyak kat saan? Ala, saan nakasta, Laika? Sa anak amanal. Tapno jak maawatan ti kayat mo ama pasamak melody. Pasikat ka. Papa, kayat kung tag-eskwela. Ituloy ko manan ti agadal. Tapno mailippas ko ti kurso. Lading hita kanak ko. Nga mawanan kwartak. Nabaybay-ak ti negosyo ka. Anya? Kinapudno na pasig nga utang ti kwarta nga ar-aramatan ta ita. Naisaldak pa yan ti balay kan lote. Anya? Apay ngay. Pasensya ka, anak. Ngam nasakit ta anak iti husto iti naramid ti inam. Iso napiktaran dagiti negosyo ko. Kasano ak nga rod itan, Papa? Kasano ti panagadal ko? Kayat ko ti agadal manan. Awag kam ti inam. Tayo so ti mangiremedyo iti pagadal mo. Inawag akon. Ngamawan ka no kwarta na. Agrigrigat da kanumat na ni ti asawa na. Anya. Kasano ti panagadal ko, Papa? Kasano tayo itan? Laika, amo ka kasapulam ti tulong ita. Damag ko akayat mo kano tag-eskwela. Nasao ngamin ni Papam kanina nang ti maipapan iti dayta. Nagsaya at ni Papam kada kami, Laika. No saan agapukan ko, ana? Sa anak ko maanakalpas iti panagadal ko. Kat itataadan na talga na trabaho. Kaya't katulungan. No kayat mo manan tag-eskwela. Di ka ko magbabain, Laika. Kan, tilmunam ko man ti pride mo, kat awatam ti jayak kan ka. Pakawanan na ko, Ma Melody. Sorry, iti kinagubsang ko kan ka iti kalabas, Melody. Naglablabas at inuy-uyaw kayo. Kanoy niya pa'y di tangag kakasakit asarita timbagbaga kada kayo. Ngam ita, da kayo matgayam ti makatulong kada kami. Kaya't kulaso badan ti kinaimbag ti amam kada kami, Laika. Kan, lipatan mo tinapalabas. Di ka madanagan. Saan na ka nagimula iti sakit tinakam? Makonsensya ak lang amin. Kan mabayin. Linaplapdan ka ang makaadal iti kalabas. Katagyaman na, nag-eskwela ka, Melody. Diyak na yung pagarup kasi kati makatulong kanya kita. Agyaman ako na ikan ka. Awan anyaman na, Laika. Agyaman nakmat ka ni Papam. Ngamin, ado tinaitulong na kanya. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Iso nga ita, mga barwanan tayo manan. Kat no kasapulam di kwarta, di ka kumaagbain nga umasidid kanyak ha. Si dadaan na katumulong kan ka. Agyaman akmanan, Melody. Nagsaya at ka, tao. Biyag di tao. Adto yung order Yose. Agyaman ak, miss. Kabarbaro ka iti dati restaurant na niya. Sir. Kasano ti pan nakaamom iti dayta?
Nabayagan na sukidak dito eh. Kabisado kong nagiti empleyado dito eh. Kasta ka di, sir. Please, di na ko nawagan iti sir. Siya gayam ni Daryl. Anya matinagan mo? Siyak ni Hazel, sir. Wow. Maragsa ka na kamakamugan ka, Hazel? Kasta akmet kan ka, Daryl. Ay, ni, pasensya ka na. Agsubli akon iti trabaho. Mabit lang, Hazel. Apay ka di. Agorder ka di pay. Saanan? Mabalin ka din kung may kanto sukunin dito restaurant? Ha? Mabalin ka di, Hazel? Sikaan talaga, Daryl. Nagtaktak ka pay. Apay ko man nagtakta ka kiti oras para gan ka. Saan? Kaya't ko lang ti makigayam kan ka. Anya? Samay sa... Asidig lang mati opisina pagtrabaho iti restaurant na pagpapayam? Kasta ka di. When Hazel, dayo akmat lang dito nga ili. Naggapo ak iti adayo a probinsya. Agpada tagayam ang naggapo iti adayo a probinsya. Oh? Pati si ka? Juan, Daryl. Tigayam ko tinangawis kanyak nagtrabaho iti dayto nga ili. Nasulinak ngamin ti lugar mi. Narigat ti agsapol iti panggadan. Iso nakigasang-gasatak dito eh. Uray di lugar mi. Nasulinak matlaeng. Kasmat iti lugar yo ako na. Narigat ti agsapol iti panggadan. Iso napilitan akmat nga umay iti dayto nga ili. Daryl. Ay, wag gayam. Thank you ha. Oh, api nga gyaman ka kanya. Gaputa nagtalag ka asimurot kanyak niti parke nga agpasyar. Awan anyaman na. Adamat pa nagtalag ko kan kakat. Iso nga awan tirumbang apagdanagam. Ha? Tatang? Wayne, Hazel, anak ko. Agyaman akta nakasangputak mo lang dito pagdagdagusam. Ay na, nagbayag ti biyahe. Imbag ta nasurutan nyo dito pagdagdagosak, tatang. Nagdamag-damag ak dagiti karubam. Imbagak tinagan mo kat amuda ka magayam. Kasta ka di, tatang. Mala, sumra kayo Amok nabannog kayo iti biyahe. Ay talaga anak ko, nabambanugak. Magyamanak. Nabsugak mo laengan. Itay kat maulaw ako ni Tibisain. Agasam nga itinam nga oras nga biyahe manipod di lugar tayo anak ko. Nasayat mat nga ro, tanabsog kayo, tatang. Ay, wan anak ko. Ay, adugayam tinatangkan na dumapay amakmakan nga insang petkaw. Saan ka matin nga parikot iti bagas na dawit kaw? Agyang manak, tatang. Ay, kahit kumusta mo nga iti trabahom ditaw. Nasaya at tatang. Nasingpit di akin ko iti restaurant a pagpapaayak. Ay, kanasaya at Ang, awan ka diti trabahom ita. Adda, tatang. Rabi iti dutik ita. Anya, ay delikado ano rabi ay. Ang mga makarana kay di managdakdakas iti panagawid mo kat pagaramidan da kay di maday. Tatang. Naskain nga itulod kayo pagtrabaho a misail. Narigatan. Dito'y gayam ti pagtrabaho am a restaurant. Naglawan a restaurant. Wen, tatang. Bak nang ti akin ko iti dayto a restaurant. Nagadumot ti tao ijay unag anak. Sumrot kayo pa tapno makita yu na imbag ija unag, tatang. Ay sana na nakaw. Ingkakit diag trabaho. Agsubli akmata ni ti dagus mo. Sige nga ro, tatang. Agan-anad kayo Bigat gaya mo nagawawid ka. Napuyatan ka na naggapo iti trabaho. Okay lang, tatang. Nairwama ko nga agawid iti agsapa. Wen angam amangan no makaala kamot iti sakit mo no kanayon kang agpuyat. Saan mataka na yun arabi iti jutik, tatang? Agbaliw-baliw ti jutik, tatang. Aya! Ay, nakaturturog akong tatang.
Agar mo sar ka pa'y nagluto ako ni Tikadam. Nagarmusarak itayan iti restaurant tatang. Sige, umuna kayo latan amangan. No saan kayo pa'y anagarmusar? Naimbag nga orasyo, tata. Ha? Sino ka? Siya ni Daryl, tata. Gayem ni Hazel. Kasta ka, day? Uwan, tata. Adda ka din ni Hazel? Adlay di kusina ti anak ka, Daryl. Anyat masapul mo kang kuana. Kwa tata. Umay ko kumapasyaran? Sige, sige. Sumurek ka, baraw. Si Marong kargayam ni tatang mo, Hazel. Uwan Daryl, talon nga aldaw na dito'y dagos ko. Kasta ka di? Kaya't nang tiag subli iti lugar mi. Jak pa'y pinalubusan. Nasaysaya atin no adda dito'y dagos ko ni tatang. Tapno makikita. Apay, awan ti mang kita kan kuana iti lugar yu akabsat mo? Awan, agmay sa aklaang nga anak. Nasapa apin mo say day dinanang ko. Gapo iti nakaro a sakit. Kasta gayam. Naitatiag pa'y so Daryl. Dua kami laangan nga agbibiyag kini tatang. Kan may sa, jak matin kayat nga agtrabaho pa iti talon. Gapot na lakayan. Agpada tagayam agmay sa nga anak. Ha? Anak-nak iti kinabalasang ni nanang ko. Sigun kan kuana. Iti naaman di lalaki ang masikog ni nanang. Saan ka no matan ang nagpakpakita ka ni nanang ko? Anya? Wenesel, sinikugan lang dahil di lalaki ni nanang ko. Iso di makala ka bastardo. Awan na dakalak nga ma. Kasta ka di? Kasta nga rod. Ngaming karkarigatan ti inak tinangisakad iti panagadal ko. Nagsakripisyo, tapno makaadalak lang nga imbag. Daryl, Kinapudno na. Panggap ko matan nga ala ni nanang ko dito nga ili. Tapno saan ako nga agsubli ti lugar mi. Saan nga mi na mapanawan ni nanang ti balay mi iya probinsya? Isa marigatanak ang mga lokoy kan kuana nga umay dito eh. apay akit kita ang matlatan ni Daryl tatang. Gayam mo ka nila ang day talalakay, wano kayan ayat mau. Gayam ko lang ang tatang. Napasig kami lang ang agsarsarita. Kasta aya. Oh, apay amin mingming ang manan ni Daryl tatang. Kwa anak kau. Kasla nga min nakikita ko ni Daryl. Anya? Yak la masigurado no sa dinaw tinakakit kita akeng kuana. Ang mga nukarupro pa lang ni Daryl day dyan nakita yun tatang. Siguro Ala, agsublikan iti ayan na. Ta siya akong timakaam mo nga agaramid iti meriendayaw. Rabiin Daryl, di ka kadipi agawin. Hazel. Inig ka mamtiimak. Sana kung nagpalpaligaw pa eh. Ay, ayatan ka. Daryl, Sapay la ko ma. Tadi nagkagura iti panangipudnok, iti marikriknak para kan ka. jak namnamaan nga ibagam kanyak data. Daryl, Hindi damo pa ilapan nakakita kan ka. Nakarik na ako niti ayat. Sapay la ko ma. Dadamat ka imudingak di tapusom. Nabayag kayo mo't ang nagsarsarita ka ni Daryl edirabi Hazel. tatang, Madlaw iti rupa manaragsak ka na kaw. Anya ti kayat asaun ti panag-iisem mau. ay kwa, awan tatang. Di yulatan ikaskaso tinadlaw yung kanya. Anya saan nga kaskasaw. Sa balay, ti kay papanan ti panag-iisem mau. Adda ka din nagkinawatan nyo ka ni Daryl.
Kwa, tatang. Nalaw ready na konsong bata ng muklatan nga da nagkinaawatan niyo kan ni Daryl. Kumusta nga tanjay balay tayo probinsya, anak ko? Ninanang mat, kasangsangpat yu pa'y laang dito eh. Ngamdiyamanan balay ti pampanunutan niyo. Pampanunutak lang dagiti tarakan ko apusa kas kada aso ijay balay, anak ko. Imbilin niyo latta ko man akadagiti karuba nanang. Ay, nalipatak nga rod nga imbilin dagiti tarakan ko. Sana balay, ta sa anak mo't lang agbayag dito'y dagos mo. Anya asan nga agbayag? Agyan kayon dito'y dagos ko nanang. Agyan na kayo kit din. Siya kunti makaammo kada kayo dito. Ay na anak ko, jak lakit di kayat ti maikan dito'y. Jak na irwam nga awan ar-aramiden na. Di agbuya kayo iti TV, wano saan, mapang kayo agpasya rin mall. Ay na anak ko, sayang laang ti kwarta pagpasyar ko. Nagrigat asapulan ti kwarta ije lugar tayo. Isu nga rod asya kunti makaammo kada kayo dito'y nanang. Saan yun napagparikutan ti kaninyo? Anak ko, Ala, agin na kayo beet. Kalpasan na, intay mangan iti sukik a restaurant. anya a restaurant asasawam, ay sus agluto aklaangan iti kananta. Nagastos ti mangan iti restaurant. Italaang matday ito. Saan matakanayon nanang? Saan kayo ngagtaktak pa'y ngagluto iti kanintayaw? Pay ko nakon, intay mangan iti restaurant. Ay na anak ko, naglawa mo tanda ito a restaurant. Nagado ti tao. Uwad nanang. Oh, mangkita kayo dita minaw no anya ti kayat nyo kanang. Anya aminaw. Day tama na oh. Ah, Oh, kita nyo dita no anya ti kayat nyo kanang nanang. Agpili kayo. daytoy nalaminit a papel di tirabaw ti lamisaan. Una na. Mangkita kayo ti orderan nyo dita. Oray saan kun akitaan daytoy amino nga ibagbaga manak ko. Agorder kalatan iti dinengdeng asitaw kan saluyong. Anasagpawan iti tinuno abangos. Anya? Awan ti kasta po tahi dito'y a restaurant nanang. Naawan agawit tangarutun. Naglawa a restaurant. Awan dinengdeng da asitaw kan saluyaw. Ala, siya kunti... Ha? Oh, apay anak ko. Asino tinakita? Ni Hazel nanang. Iso ti umasidag ka na ta. Dayta ka din napintas a waitress, anak ko. Una nang. Urayin tabiitan. Nanang, iso ni Hazel. Kaya na yat ko. Hazel, iso ni nanang ko. Naimbag ng orasyon, Nana. Ay na. Nagpintas ka matan balasang ko. Anyat inpakpakan kan ka ti anak ko, balasang ko. Agorder kami ti kanan mi ni nanang Hazel. Ay na, jak pa'y nalpas anak sa o anak ko. At tugaw kayo kit din. Nilangan Hazel ti makaammo amang ted iti kanan tananang. Kat anya ti plano yukin ni Hazel, anak ko. Panggap ko ngay kalay sa nanang. Sigurado ka? Wala nang. Sigurado akon. Ken adamot ten urnong ko. Kabayla akon ngay kalay sa ni Hazel. Jak nga ruden ilakla ko jetan lo ababoy ko. Taison ti pagkasaran niyaw. Nanang? Ngamsakbay nga agawid ak ije lugar tayaw. Nasken ama-am mukmet dagiti dadakkel ni Hazel. Ulilan iti ina, nanang. Duadalangan iti amana. Kasta ka di, anak ko. Uwan, nanang. Ang kasaritak pa yan ang bag ni Hazel. May papan iti planok. Inton bigat matlaang. Mapanak iti pagdagdagusan na. Kidawag ko mga manugot ka na makikalay sa kanya, Hazel. Ay ayatan ka. Katjak kayat amaagaw na kati sa bali kanyak. Daddy, Nakasagana ako ng mga sawakan ka. Urayak ti pangedeng mo. sige, Daryl. Mayata kon ang makikalay sa ka.
Ha? Oh, agyaman na, Hazel. Ikarik, di kan to agbabawi ang makikalay sa kanyak. Di kan to pulos paldaangan, wenno pasakitan. Namnamaak dayta, Daryl. Kasaritak nga rin ni tatang mo, tagkalay satan, Hazel. No, manugot laki din ti anak ko, sana parikot kanyak, Daryl. Total, nahustuan kayo umatan ni titawan. Agyaman na kitipan nakaawat yo, tata. Oh. Apay tatapay lang aron ti awag mo kanyak ngay. Tatang, kung amatin kanyak ta plano yung matin ti agkalaysay ti anak kao. Ay, uwan ngagpaiso niya. Uwan, tatang. Sa dino ti ayan dagiti dadakkel mo ngay. Saan ka di pa nadakamat kada kayo ni Hazel? Ti may papaniti pamilya, tatang? Awampay mo't nadakdakamat na kanyak. Awan, amak. Anak-nak lang iti kinabalasang ni nanang ko. Ha? Day dati agpaiso, tatang. Nasikugan abalasang ni nanang ko. Ay, nukasta. Nilang nanang mo ti kadwam. Wen, tatang. Kinapudno na adda ita iti dagus ko. Diyak pa'y pinalubusan ang nagawid iti lugar mi. Ay, kastaya. Wen, tatang. Awisip to ni nanang kat yam amok kada kayo. Ay, nasaya at ang aron no kastatap no maamok matiag balin nga abalayan ko. Sigurado ka ni tita ito abanag, Hazel. Wan tatang, ay ayatak namin ni Daryl. Mala, at dakeng ka na ita anak kaw. Awatem ti pamalubos kaw, iti panagkalay sayon ken ni Daryl. Agyaman tatang. Ay, Oh, apay ang nagsanaay kayo, tatang. nagbiit ti panaglabas ti panawen anak. No si bibiyag pa'y kumaday dinanang mau. May matangan na may ti panagkalay sayo ken ni Daryl. Tatang, Ang manyan na ya. ay natatang, nagunag man ti panagsanaay apay aya. Ay, kwa. Di bulatan ni kaskaso ti panagsinay ko iti nauneg anak ko. Adda ka di kayat yung ibaga kanya, tatang? Awan anak. Awan ti bagak. Di kay pemat nakarubwat, nanang. Mala daw tayon amapan iti ayan da Hazel. Ay naanak kaw di nakadiapuraan. Naglabaak pa'y ngamin. Makauray dagiti lalabaan, nanang. Amuyumat nga da papanantayo ita. Mabiit laang tagdi ko sakpay. Kababain mo't no na ang ragak amapan ijay ayan da Hazel. Sige nga rod, ingki agdigusan. Siya kun ti mangibalaybay ka dagiti linabaan niyo. Sa dino nga iti ayang ni tatang mo, Hazel. Awan mo't dito ipagdagdago sambalasang kaw. Napangimatang iti kanan tayo, nanang. Napanpay lagi matang. Kaadamot insangput mi amakan. Urayan tayo biitan ni tatang ko. Patsik nga agawid ang dayjay. Wan Hazel, urayan tayo ni tatang mo. Ni, aday tamat gaya man ni tatang ko. Ay, pasensya kayo. Naladawak asimbang paut. Nagadungamin ti tao ijetsinda. Dumeng? Rosana! Anak mo ni Hazel? Uwan, Rosana. Anak ko ni Hazel. Anak mo met ka din ni Daryl. Wan, anak ko ni Daryl. Daryl, umaykan, agawid tan. Anya? Ni, apa yun, nanang? Awanan ti adupay asaw. Agawid tan, saan arumbang agbayag tapay ditoy? Anya ti kayat asawan day kay tatang.
Apay akin lang at apim manaw danana Rosana. Ay, anak ko. Kasano anagam-am mo kayo kin ni Nana Rosana? Pakawanan na kay sila anak ko. Ngam, lipate mo ang amaming pinsan ni Daryl. Anya? Lipate mo anak. Saan arumbeng amadaan kayo iti relasyon? Tatang, Pakawanin na kanak ko na nagbasolak. Dakil, tibasol ko kada kayo kininanang mo. tatang. Diyak maawatan. Ilaw-lawag yung Naandaan kami iti relasyon idi ni Rosana. Nagbunga ti relasyon may ket ni Daryl ti anak mi. Kamsat mo ni Daryl. Iti sabali a babae anak. Makawanan na kuma. Diyos Ilimad mi iti dedinanang mo. Ti kaadda ti kabsat mo iti ruwar. Pakawanan na anak ko. Apoy ang gusto din nagbanagan ti amin! Gusto na nakaw. Di mo danugan ti diding. Jack ni namnama kastoy ti pagbanagan ti amin. At inayat ko! Kabsat ko gayam! Agkabsat kayo iti abakin ni Hazel, anak ko. Linukonak ni Doming. Idinagdaton kanya. Imbaga na abaro. Iso nagtalaga kadagos kan ko, anak. Nanang, Dakalan ti tiyan ko, idi pinanawan nak ti amam. Dumgag ka na imbag, Daryl. Tay salaysay ko kan kati amin, anak ko. pakawanan na Hazel. Nampot din tanti relasyon ta. Amo kunti amin, Daryl. Agkapsat ta. Inlawlawag kanyak ni tatang ti amin. Aklunan ta ti amin. Asa na ron ba nga madaan ta ti relasyon gapot agkapsat ta? Wan, Daryl. Agpinatagtalangan ka sa kapsat. Tapod numat nga kapsat ta. Wan. Maragsa kanak magkati. Gapot at dapay gayam kapsat ko. Kasta matarik na. Maladingita na kidida mo. Ngam naklon kon ti amin. Kat pakaragsakak. Tanam mo ka. Kapsat ko. Alae kung da ito agundaway tapno agpakawan kan karo sana. Pangaasim tapakawanan na ko. Awanan ti maaramitak, Doming. Nabayagan day ti apanawan. Oray pa'y nga tasaktan ka, gapo iti pananglukom kanya. Saadan ang maisublipay ti panawan. Ha? Kaya't kadi asawan day ta napakawan na kon, Rosana. Wan, Doming. Napakawan kan. Agyaman na, Rosana. Nabayagan ang natay na di asawak. Nabayag mo na panawan abaloak. Anya nga tano... Noan niya. Tangay saan ang natuloy ti kalay sa kumadag iti anak ta. Tanamuan da nga kabsat da. Anya nga tano datalaengen ti agkalay sa Rosana. Anya. Wen, Rosana. Datalaengen ti agkalay sa... Oh, mayat ka kaday. Ay uwan. Mayatak, Doming. Ngamin, ay ayaten ka pa ilang aging kaita.
Oh, agyaman na ko sana. Ay, ayatin kamit unay-unay. Kitagyaman na. Sige. Agkalay sa tangarudan, iti kabiitan na apanawain.